जिंदाबाद रूप सिंह तेरण जिंदाबाद 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 रूप सिंह तेरण लॉन्ग लिव रूप सिंह Aru nifai engkoi rapli ani kangsam apor lakha krehini phuluni constituency along independent pen kachepate dun ake hai Rup Singh Teron aphan phuluni aradatum kangthum karnia jai mek padupon kedamtang aningkan surihini rengkoi resi chiti achiklo nifai pli ani Delhi arong sopialong state government lapen central government monsam kachetok padolo lapen chiti nifai sirkep ani difu club along song trok klembang phudo anatum pen political asong along chepa ogdun pen nilitumta party ticket song trok pen bang trok an hangdunlo bon sita aru nifai engkoi resi ani party ticket ke pangdak along amen klang dunde derlo BJP lapen Assam government atum song trok aphan nangchong thoidetlo laso ni ningki pungsi phuluni aradatum vote ke jok jiadim avedetna pumathasi pini nili independent pen thurdu nang koklopusi ake hai Rup Singh Teron ningjepon lapen congress klembang phu bang phi bang suri suse phuluni constituency aradatum chepa ogdun bangso ajai megalong ex ke LNLF amaipu pidili ex ke PLT amaipu ran rongpi Pramod Das number hini rengcharni Harilal Das lapen Dilip Bonik number isi rengcharni atum chitongdun dokmoka pen Vaisong Terang TK News Kami mengat kau benar benar suri acur pagi lima. Akhirnya apor abe pin, ani abe pin men suddenly buason lo men penili phan nomination file kudu nahi kulo file kudu chalo file pen pini stotini kado hoye chun si pini nyar nang tun dunia ada tun 28 ta PS anpar ada kongres ay asong atun president ben chenglok secretary ben chenglok mohila secretary president ben chenglok atau youth secretary president adulung mil khana tum welcome nang kituri nang kejenga ko uthor apuna tum han suri suru pati akan jasme dalam hela hanu pini dak kaceto mil tum matape ex KLF amaiku indilia ke hai lapen ex ke PLT amaiku ate hai roti saho lapen dak itu mah lapen langsung jamin Pramod Das nauria lapen desa ho ke hai lapen bu konthai bari un rokut Harilal Das pen Dilip Bonik ang tu nang setong dun ang tu madali suruh pikir asisa semet pet nilikupi posit tong sekot pename independent to declare nang kok asolam ke mona ta chini lo kedam tang September tarik pi sekan surin na inquire raisi tiket dabidar moyo ezon eta omhidar tiket ke hangdun kun acak kong nililo do poklo athene BJP primary member utano sudah tiket hangdun ben ejutsi nona kon bitu atau baro baca polan ka tele to mahan tur cholo nasul nem kitang kipungsi ini menurut Joko hai dulu ini studi tang tapi nang terus kami kemudian ini kasih tupai penanda kita ini kipung apa yang tentang ini kipung rapian ini pun non dak lumi arat pun nasi tuh itu ini asal punya kacung saya tempen ini bangke lumi arat pun hani kami dan tipi dan sacrifice dan ini lumi Sengkon pen koloni arata tuhan keban kujilang por hut mesen pen declaim contribute na tuno se budang job na pahai lote koloni tin koloni nam sengkona so tim koloni lo tim kacing wai kacing sai pen bir the ken kan isi ini sai angdeng angtung tang suatum
Dispur ke do bang fotum, itu ke do bang fotum. Dame wrong route ke do bang fotum handame. Siwat equal. Singbar ke la so kelang ke patingbar, itu ke patingbar. Hadak Delhi ke do tum, Guwahati ke do tum. Gifu do tum si lang nang chon ma, me nang chon ma, toar nang chon ma. Dak itu tum uluni arat tum me nang ne ma, lang nang ne ma. Aswalam the bang si. Asida semet ke somthok. Keceng si tum toar second May lang. La chok elo bolo de ilitum choklem ke chodam. Bonghom ithe along ithe 5 toka long toar dong si mesen bote 20 toka de long. Toar ka bepe na jo bonghom ape ha rit ke choklem asok asang athesre thekumongta atam kom heklo. Bolo bole toar ajo. Asira pon hello nili na tu matheng no. Asija simet pe lamang na hello. Ha. Ia personally independent kan ko selama personally tikin hani Nili independent ming thunang kok alam thelap wi hello. Edam tang 3 September 2021 Delhi rong supialo Central government apen state government apen Karbi Anglong Autonomous Council takdo we atti matum pen Delhi rong supialo pilitum peace talk mate monsam ka chetok dolo monsam ka chetok patu det pen afi monsam ka chetok patu det pen afi nilitum edam tang 9 September Praba long ni song sok lembang doan kethe ke ding doan atum pen nilitum Raskiti la song mate political asong alo nilitum chepo join the no formality the formality tum join the bolo de nilitum kopilo ticket ke hang una se ko ndu ko GP a primary members du ko itu BJP a party along tiket ke hang harai sida ni tum tiket cho hang dun pen song sok pen bang sok tiket cho hang monda non ke jutsi 21 ani ajo 12 baji an dah makene tu song sok tu mata amin confident lo BJP a sarkar atum Assam government atum ba BJP a party atum song sok tu ha song bigat lo laso ning kujang je sipini laso ning kujang je ning ke pung sipini kuluni aral tomhan but ki ja pathai awje ji laso kamatha kulirat non tum thong lo non ke ong dong amulu kutum dak wanglo empen nang par si wanglo independent phan nang support lo pen budang ka jogi phan tum sik pol lo asu neng thelo non phong ke wangji tarik nerkep kilik ki bang dak kuluni homosti pen mangke independent candidate nili hello nili si haipon ko kusi audio vote pen haipon ko sana nang nila bang so MSC kili ko thorong tik nang ko pine ke mang ko na song Dili ke mang la hello MDC ki thoro bolo de dak engkan kep suselo torsing rong hang MDC ki ki staff kuluni along dak kaching thur apen ke paphang theklong ki apen monsam dan theklong ki towar me lang ta avipi kaike ta popular kuluni arat tumhan isi ko pilo ke pamanghu Number Greener Cap Lumbajang Constituency BJP pen Jonity Mungsi MSC ticket chepalong donlo bonna penang an aradatum Jonity Mungke Lumbajang asukali pukachethan alam the ke paklar dagjia phan LYT asong pen pherangke mai phaponlo LYT asong pen kaning jeke lapuson hello alang li Lumbajang ahawar langsuliat along se pirthe na hachelo lapen langsuliat along ke do khorsing terang LP school along Lo Charlie pensi 2004 aningkan Cape Angdeng langsuliat high school pensi matric nang pass lo pusi alang litum paklar lasdi Lumbajang aratu manghu nang ne lapen Lumbajang youth team nilitum BJP party phane ke pathe gali athe joniti mung ke dak Lumbajang along si mahang thekbek abang phu lasi nilitum nang litum aphan cherap pet pen alang li phan ke bangji MSC kiligelong ke ongrung avot pen pehailo nang anchot takali haidet lo pulote alang li phan toklang anak palang chari jia phan education EMP nangji puta ke hang padopon po pherang ke mai long LYT mai phu Elvin timung kongchung bang harsing hanse lapan ari sang ho tumpen si pherang ke mai ke pha
ডিফুপেন ৰামতেৰণ টিকে নিউজ। CM ছাৰে আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড মতে যিটো আমাৰ দাবীৰ মতে তেখেতে মানি লোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনো মই যিটো কাউন্সিল যিটো ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰেজাল্ট হোৱাৰ পিছত যিটো আমাৰ প্ৰাৰ্থী জনি টিমুং ডাঙৰীয়াকক এটা ভাল ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ ডুমাইজং সমষ্টিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছে এটোকে তেখেতক ভাল ডিপাৰ্টমেণ্টত লুম্বাজং ৰাইজৰ কাৰণে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব এইটো স্থানত মানে তেখেতক ভাল ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতক EM দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু দিব বুলিও মই বহুত আশা আছোঁ আৰু আমাৰ ডক্টৰ তুৰাম ব্ৰহ্মাণ ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে লুম্বাজং ৰাইজক এবাৰ তেখেতে আগবঢ়াই নিব বুলি মই তেখেতক আশা কৰিছোঁ। কাউন্সিলত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানে গোটেই ভাৰতৰো আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট হয় ঠিক আছে সেইটো মতে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট কোনো মানে আমাৰ লোকেল কেণ্ডিডেট টিকেট পোৱা নাই সেইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট যিটো চলি আছে এই জনি টিমুং ফাৰ্ষ্ট টাইম তেখেতে টিকেট আনিছে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতে আমি ভালে সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু যিটো 8 তাৰিখ দিনাখন আমাৰ লুম্বাজং ৰাইজে তেখেতক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ আমি লুম্বাজং ইউথ টিমৰ তৰফৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ।